Представителям города Кухму, культурной столицы финно-угорской народов в 2023 году. Так. Hyvät ystävät, daragie друзья. Ensinnäkin kiitoksia Ersän kansan edustajille ja Viron paikallisille edustajille, että olemme saaneet täällä käyttää puheenvuoron. Во-первых, большое спасибо представителям эрзянского народа и местным эстонцам, что мы можем тут сказать приветствие. Minun nimeni on Pekka Huttuhiltunen, edustan Runolauluakatemiaa ja Kuhmoa seuraavaa kulttuuripääkaupunkia, suomalais-ugrilaista kulttuuripääkaupunkia. Я Пекка Хутtu-Hiltunen и представляю проект Runolauluakatemia. Это Академия певцов Рун. И представляю Кухму, который в следующем году будет культурной столицей финно-угорского мира. Ja Esa-Jussi Salminen toimii tässä tulkkina. Это я переводчик. Иисус Самсон. Saanko sen diaaris? Сейчас. Kuhmo on erittäin sopiva suomalais-ugrilaisen kulttuurin pääkaupunki. Ja nythän tämä on ensimmäistä kertaa tämä arvokas nimitys tullut Suomeen. Кухмо – это очень подходящая столица финно-угорского мира. И надо помнить, что это первый раз, когда культурная столица финно-угорского мира будет в Финляндии. Kuhmossa on paljon kulttuurilaitoksia, joiden toiminta-ajatukseen kuuluu vanhan kulttuurin ylläpitäminen. Se on myöskin alueella, jossa runolauluperinne on säilynyt elävänä meidän aikaamme saakka. Значит, у нас в Кухмо очень много разных культурных инстанций, и там еще это такая территория, где сохранилась традиция петь эти руны. Meillä on festivaaleja, esimerkiksi Kuhmon kamarimusiikki, joka on yksi maailman arvostetuimpia taidemusiikin festivaaleja. Meillä on musiikkijuhla Sommelo, joka on arkaisen kansanmusiikin festivaali. У нас фестивали, которые получили мировую известность, это Кухмо, камермузыки фестивали, камерной музыки и Sommelo, это канцамузыки. Arkaisen kansanmusiikin festivaali. Это фестиваль архаичной народной музыки. Ja meillä on sitten Juminkeko, joka on tällainen Kalevalaan liittyvä kulttuurikeskus, ihan kansainvälisesti toimiva. И у нас есть культурный центр Юминкепо, связано с калевалской традицией. Sitten voi käydä se. Ja täällä on kartta, missä Kuhmo sijaitsee. Kuhmo on täysin Itämeren suomalaisen kulttuurialueen keskellä. Там видно, где находится Кухмо, и там станет ясным, что это именно в самом-то центре балтийско-финского языкового ареала. Jos ajatellaan, että liiviläiset, virolaiset, setut, vatjalaiset, inkeriläiset, karjalaiset, suomalaiset ja vielä Ruotsin puolella näänkieliset metsäsuomalaiset, nämä muodostavat tällaisen Itämeren suomalaisen kielialueen. Kuhmo on sen kielialueen keskellä. Да, если посмотреть, например, Ливии на юге, потом на западе представители финского варианта финского языка мянкиели, и на востоке Карелии и так далее, тогда Кухмо это в самом-то деле в центре этой территории. Niin, että kun ensi vuonna järjestetään paljon tapahtumia, niin joka puolelta voidaan kokoontua helposti sinne keskipisteeseen, ei tarvitse mennä laitalle. Значит, поэтому очень
легко всем добраться до Кухмо, потому что это всем не так далеко. Tässä on muutamia kuvia niistä tapahtumista, missä me olemme mukana. Tuo ylimmänä oikealla on kyllä festivaalista, joka on pidetty Vilnan kaupungissa, että meillä on kansainvälistä toimintaa, mutta sitten meillä on monipuolista kulttuuritoimintaa siellä omassa kunnassa. Это первая фотография там, это в Вильнюсе, а остальные в Кухмо. Значит, там видно, что у нас очень различная культурная программа бывает. Ja minä haluan kutsua teidät kaikki ensi vuonna Kuhmoon. И таким образом хочу вас всех приветствовать в следующем году в Кухмо. Meillä on juhlavuoden avajaiset 24. päivä helmikuuta. И открытие этого фестивального года будет 24 февраля. Toivoisin, että delegaatio tulee myöskin edustamaan erseläisiä ja virolaisia, setuja, karjalaisia ja kaikkea, ketä täällä on siihen jo meidän avajaistilaisuuteen. И надеюсь, что уже на мероприятии открытия будут представители всех наших и ваших народов, которые тут присутствуют. Ja tämän juhlavuoden päätapahtuma on Sommelo, joka on kesäkuun viimeisellä viikolla. А главное мероприятие праздничного года будет в конце июня. Это как раз фестиваль Sommelo. Ja minulla on toivomuksena, että täältä järjestetään sellainen bussimatka, jolla on paljon ihmisiä tulee sinne Kuhmoon seuraamaan meidän festivaalia. Oliver Lode on luvannut, että hän voi vähän koordinoida sitä bussimatkaa sinne Kuhmoon. И надеюсь, что отсюда из Эстонии будет организована поездка в Финляндию. И Оливер Лоте уже обещает, что будет автобус. Ja kokonaisuudessaan siis Kuhmoon tulo on aina, Kuhmoon matkustaminen on aina kulttuurimatka, koska siellä tapahtuu kulttuurissa hyvin paljon. Meillä on yli 100 tilaisuutta, jotka liittyvät tähän kulttuuripääkaupunkivuoteen. И туда можно ехать почти хоть когда, потому что будут примерно 100 разных мероприятий в следующем году, которые связаны с этой столицей культуры. Mulla on muutamia näitä esitteitä mukana. Oliver Lodella on näitä siellä, että ketkä ovat oikeasti kiinnostuneita, niin voit hakea. Näitä ei ole valitettavasti niin paljon, että voisi jakaa kaikille, mutta Oliverilta voi käydä pyytämässä sitä. Если кому интересно, можно у Оливера получить брошюры об этом. Täällä lopussa on sitten minun yhteystiedot, sähköpostia voitte lähettää, myöskin puhelinnumero ja tässä on niin se tiivistetysti se informaatio meidän juhlavuodesta. И там в конце контактные данные можно связаться с нами. И тут в брошюре очень в коротком виде вся программа этого года. Kiitoksia. Спасибо. Можно вопрос, извините? Да. Да, пожалуйста. Кухма это ведь Карелия? Onko Kuhmo Karjala? Kuhmo on ihan raja-alueella niin, että ne rajan vieressä olevat kylät ovat vienankarjalaisia kyliä, mutta suurin osa Kuhmosta on niin sanottu kainulainen kylä, että ne eivät ole suorastaan karjalaisia, mutta aika lähellä Karjalaa. Так что там очень близко, siis Venäjän puolella rajaa. Siis Suomenkin puolella on 3 karjalaista kylää. Да, Северная Карелия? это почти на границе, значит, получается там есть карельские деревни, у них 3 Я не об этом. Район стороны. Северная Карелия, Финляндия. Нет, это не Северная Карелия, это на север оттуда. Это чуть Более выше север. Ломать, север. Да. Но это карельский ближний. Да, там 3 карельских деревень и в той стороне границы фраси еще тоже другие. Мы можем поблагодарить за приглашение. Kiitoksia kutsusta. Kyllä, tässä on yksi dia, jossa näytetään, että kun me tätä
haettiin tätä kulttuuripääkaupunkia. Totta kai me halutaan kutsua kaikki suomalais-ukrilaiset kansat sinne, mutta tämä Venäjän tilanne on tehnyt sen vähän vaikeaksi. Mutta onneksi täällä Virossa on paljon edustajia myöskin sitten Venäjän suomalais-ukrilaisista Да, kansasta. мы хотели пригласить всех финно-угров из России тоже, но в этой ситуации это, конечно, очень сложно. Но, к счастью, тут в Эстонии много представителей и многих финно-угорских народов из России. Будем надеяться, что до этого времени все закончится. Да. Мы не из России. Мы из Украины. Aga, Я имел в виду Рязань. no aga me Eestimaal Приглашение можно Virolaiset kyllä, totta kai. Украину, например. Siis, ja siis se voi kutsua esimerkiksi Ukrainasta, koska osa asuu Ukrainassa. Meillä on ollut puhetta, että esimerkiksi unkarilaiset on suomalais-ukrilainen kieli ja siellä Romanian ja Ukrainan puolella on vähemmistö ukrainankielisiä. Siis unkarinkielisiä vai? Unkarinkielisiä on Да, Карпатия. нас было такие планы, можно пригласить Извините, из я говорил Украины не об этом. венгров. Я спросил, вот здесь Рязанский съезд, здесь присутствуют рязане. Я правильно понял, что мы можем вас поблагодарить за то, что вы нас приглашаете к себе на фестиваль? Да? Можете. Eli siis, koska siis he eivät ole kaikki Venäjältä ollenkaan, että siis kiittävät kutsusta. Se oli varmistus, että kutsusta heille. Joo, kiitoksia. Kiitos. Значит, у нас есть в Финляндии газета, которая занимается финно-угорскими народами. Я уже говорил некоторыми с людьми из Карелии тут об этом. Так что можете связаться со мной и будем и об этом написать. И я хочу еще сказать, что не важно только там заниматься в России или, например, в России заниматься с литературой, а это должен быть в контексте мировой литературы, в том числе в Финляндии. Это тут есть второй сборник рассказов вообще финно-угорских, который появился. Это моя работа в Финляндии, на финском. Первая это была марийские рассказы, а это удмуртские. И очень важно, что они выйдут нормально. Так что это первый нормальный выпуск, это нормальное издание. Составил финнам знать и уважать удмуртскую литературу. И сейчас у нас есть проект переводить и коми, и мари, и больше и эрзянские, и мокшанские рассказы. Кстати, я получил уже из Мордовии список предложений рассказов. Но если у вас есть еще свои любимые рассказы, тогда можете еще мне сказать. Может быть, я сам не буду переводить, но у нас есть такие люди, с которыми можем делать такие проекты. А это вы сотрудничаете, это вам прислали из Мордовии кто-то, личности какие-то или это? Это из кафедры литературы. Спасибо.